twongeye gushima Imana biyemeye ko amasaha ngaya duhurira hano ku Icukumbura kuri TV muri aya makuru y'ibyatambutse ndetse n'ibyabaye ndetse n'ibiri kuba hano ku butaka bwa Kongo nuko ibintu by'imiripuko bimeze nabi. FARDC yakomeje gucana umuriro hejuru y'umutwe wa M23, no kuvuga ngo umuriro kubaka hejuru. Noneho mbazaniye ubwino bw'amakuru y'ibyabayeho bita Mushaki, y'ibyabayeho bita Nyiragongo, y'ibyabayeho bita Masisi. Ahangaha rero ibi bintu biri kuba Mushaki ya Masisi na mayobera nabyita ngo ni imperuka y'urugamba ruri gutegurwa, ruri gukorwa na Antoine Gisegeti ushaka kuvanaho umutwe wa M23 wose mu mizi bakawurandura. Ko byifashe Mushaki, drone yabanje iraza, imaze kuza izihuma. Noneho ahari abasirikare novuga ngo ishaka kurasa mu nama iri gukorwa na M23 mu baturage. Noneho drone yagenda ihagarara hejuru. Ihagaze hejuru hari General Gaceri, ndababwiza ukuri. Noneho General Gaceri ni uhagaye biriya bice bya za Mushaki. Noneho bamenya aho Gaceri ari. Drone irabanza irazubaza mu kirere. Sori ngo ayicurane mwihangana. Irabanza irazubaza mu kirere drone. Noneho izubaje ariko abarinzi ba Gaceri bababonye ya drone. Aha Gaceri ntibabeshye ngo ni mu baturage. M23 yapfushije abasirikare benshi. Hano muri kumva amakuru ni abaturage, ariko drone yabanje irabanza iraviza. Izi drone zigira kamera, mujye waza mu byumve, irabanza igafotora. Noneho Gaceri yabwiye abasirikare ntimumuvinge, mugumaho muri ntagire mbese ukura kamuvuma kugira ngo drone leta ikubona, kuko haba hari umuntu kwikoresha ufite machine. Noneho ibigende imuha amakuru, mubwira ati dore ikintu mbonye hasi, mbonye abasirikare nka 50 200, ariko noneho yamara kumuha amakuru ihitirekura ifite nk'ibikompara nka 4 cyangwa 5, ibifite hano imbere hano inyuma haba hari 2, n'imbere yaho hari 2, ndetse hari no ku mababa haba hari n'ibindi. Nuvuga ngo bifite amakompara hagati ya 4 na 6. Izi drone ni ingome nzibi cyane. Noneho Gaceri abarinzi be bose abati noneho rero abona nkaho bikomeye, agati ni mutatane. Aho rero kompara rya mbere ryamanutse huru. Harimo abasirikare bakomeye bashobora kuba baguye bari mu 23 muri iki gitero cya Mushaki. Mushaki hari hamaze iminsi haza abasirikare benshi bari mu 23 bitsindikayo. Noneho FARDC iko drone ntizisakuza, ariko hari umuntu ushaka kuba muri Mushaki hagati muri FARDC. Hashobora kuba hari muri M23 hari umuntu ukorana na FARDC, kuko igihe cyose uyu General Gaceri baramurya isataburenge. Igihe cyose umurya isataburenge bashaka kumwica. Aha rero niho drone yabanje itegereza, iri kuri kompara rya mbere rigwa muri M23. Ubwo kugwa hasi, iyo ira kompara iguye kirahinga, ibiyekara bimeze nk'ibibati birashwanyaguza. Noneho ubwo aho ngaho hari abavuye mu 23 benshi bahaguye. Noneho indege yongera kubera haje icyotse cyinshi, icyotse cyaje ari cyinshi cyotse. Noneho indege igumya mu cyotse, drone iguma mu cyotse. Irongera iri deplasa hafi aho naho
hari abandi basirikare nayo iramanuka ikubitamo indi kompura, amaze kuba amakompura angahe abiri. Iri depurasa ijya ahantu hari agahoteli bakoreragamo inama ari muri Mushaki, kakari aho ngaho nakisukuma y'ikindi, noneho abantu uti iragiye. Ubwo rero ingabo zirukankiye mu mazu, ubwo barasaga aho ngaho hari inama agahoteli bihuse, igiye M23 yihuse vuba kuzana abasirikare baza gutabara vuba vuba, remba general cyangwa abakoneri cyangwa abakapiteni, nta n'umwe ugize icyaba, bihuse vuba. Kwa kuza vuba bakata ku nzu yiri aho ngaho y'umuturage, ya drone ibona n'umuntu yavuga ati wi, itibona uburyo bari kuza. Ya drone ibonye uko bari kuza yegera yanzu, kuko bari benshi, ihita ikubita mwiki ni kompura. Ntaga abantu 40 baba bari mu nzu, nta nama yari yabaye, umuturage yavuze ko ari abantu 40. Aha rero niho turi kuvuga ati iyi drone ni ingome. Iyi drone gisegeta afite izi drone ntabwo zipfa kuraswa, zikora ifite ikoranabuhanga cyane ku buryo iyo hino bwaje ushobora gukwepa n'ikindi, kandi iyo ushobora kubona sima kwifata ibisasu. Aha rero niho M23 bahise bayikubita. Aho byihuse vuba no muri Nyiragongo bahita naho baharasa. Nyiragongo hari ibirindiro bya M23, abasirikare bakabakaba 400 bashobora kuba basize ubuzima muri igitero cya M23. 400 bashobora kuba bahaguye, kuko barashe mu birindiro rwagati, ariko hari ibindi bisasu aravuga ko bihuse vuba, kuko General Gaceri yari amaze kugera mu birindiro Gaceri, kuko umuntu yari ati afande hejuru yacu hari drone. Gaceri yanahungabanye cyane, ati mwese mubyihoreye mutuze, ntimukore za move ukusha. Gaceri yari amaze kugera mu birindiro bya M23 Gaceri. Bisobanura rero mbatari umuturage utanga amakuru, hari abantu muri M23 basigaye batanga amakuru ya M23 100%. Aha rero FARDC iyi drone ikiri hejuru, abatafani babonye drone bati mwebwe muse nkaho abwira abari mu birindiro, kubera shahantu henshi cyane uyu munsi, ejo yarashahantu henshi cyane. Ejo aramubwira ati wowe egira hirya ni muryame ntimukore za move, kuko ibiri kugenda ireba, kuko yavuze ivugira hejuru yabo. Noneho Gaceri ati mwese abarinzi banjye aha mu kigo turi, ntihagire umuntu ukora za move, kugira ngo tuyizubaze ntimenye nimba ndimo cyangwa harimo aba ofisiye. Rero ise iri kuri kompura ya mbere ryikubita kuri M23, isa nkashiretse, ntiyatera irindi, irizubaza, iraza ikubita rya kabiri rigwamo tena, basa nkaho bakwiragiye biruka, ikubita irindi hafi ngaho y'isoko, naho hari ibindi birindiro, isa nk'iyigiye. Ariko kugenda ntabwo yagiye byo, yabaye nko yizengurutsa, iragaruka ikubita irindi hafi y'inzu y'umuturage, kuko hari M23 nyinshi zihari. Noneho bayisubije rero abari ku misozi, bayisubije bayikurikiza
ibisasu, ariko urumva ni akantu kameze iriruka, yahise isubirayo, ntabwo yigeze igera ntibayihamije. Aha rero tukavuga ati M23 ibintu bya drone noneho ku butaka naho muri parike Virunga hari imirwano ya hato na hato. Iyi mirwano kandi M23 ikoresha cyane ibintu bya drone niziri gukoresha mu buryo bwo guca intege M23. No, ntabwo drone iza gusa nk'igihubuka, oya, baha amakuru y'ubutasi abashinzwe guhaguruka drone, bakabwira kuko bagomba guhaguruka bakarasa ahangaha, kuko bashyiramo video, bakabanza bakareba ati ejo hari amakamyo 8 yazanye abasirikare, hari ibifaru 6 bareba uburyo ku mashini, kuko hari drone ibanza gufotora. Aya makuru mujye muyumva neza, hari drone ibanza kuza igafotora, hari n'abaha amakuru. Noneho hoteli bahoze bakoreramo inama, hari abayobozi benshi n'abarinzi benshi ba M23 bakarasheho. Amakuru agera kuri Cukumburu kuri TV ava ko M23 yahatakarije ibintu byinshi muri Mushaki, kuko drone yaje saa 8:20 niho yaje z'ejo. Ihageze irabanza mu kirere, iratembera mu kirere isirikira. Noneho saa 8:50 irekura bombe ya mbere, igwa mu birindiro Gaceri. Yarahari Gaceri, turamenya amakuru nimba aricyo yabaye. General Gaceri igwa mu birindiro ya M23, irongera irideplasa ijya hirya. Saa 9 irekura irindi kompura rigwa hahandi mu birindiro. Yahise igenda, simpamya ko yari nimwe, hago zari nyinshi zasimburanye. Yahise igenda ijya ahantu hari agahoteli bahoze bakoreramo inama, yasukuma irindi kompura yaturika. Ubwo ikirere cyahindutse umukara, umwotsi mwinshi wuzura ikirere. Maze kuzura ikirere, ahangaha rero no M23 avuga ati ibintu birakomeye. Noneho bagira ngo iragiye, irazenguruka kuri ya nzu wa muntu mwabonye w'umuturage, hari defense, yasukuma irindi kompura. Aya makompura deja 4 ane, ariko ntibyarangiye. Hafi aho hari isoko riri hafi aho ku musozi waryo. Hari akantu gasa nabyita kumwe, abasirikare bari ahantu ari nka 30 cyangwa 50 barinze icyo gice. Ikompura naryo ryisutsaho aho gasozi, hari isoko rigwa hejuru y'umusozi, gikubitamo muri izo ndaki za M23. Irangije irahaguruka iragenda. Aya makuru mbanyazanye ari popote, nawe nta kintu ugomba gukora. Ugeze aho bwa mbere ni ukanda like na subscribe, ukasharinga n'ibiganiro byacu. Bakunzi ba musharinge ibiganiro byacu. Aha rero M23 yahise icanganyikirwa, yacanganyikiwe. Abasirikare bakwira umushwaro bamwe na bamwe, abandi nabo babotujurite. Noneho ubwo hahise haza rero, nyuma yaho hahise haza abasirikare ba M23 bamwe bameze bajya bambara utuntu k'umutuku, bakunda gutabara
abangiritse bahise batoragura, abagize ibibazo, abacitse amaguru, abacitse amaboko, abo bombe yagiye yangiza mu byo n'abandi bagiye bapfa, bararobanura bahita bajyana kwa muganga kugira ngo barembe hari abo abagira ubuzima. Ariko ndavuga iyi drone ishobora kuba yariziye General Gaceri. Gaceri ishobora kuba iwe iyi drone yitumye ihaguruka, kuko ngo akimara kuhagera muri iki kigo nibwo drone yahise ihaguruka iraza, kandi yamaze kuza ihita ikora ataki special, irabanza irazubaza mu kigo honyine yarashemwe ebyiri. Hafi y'isoko hari ibirindiro bya gisirikare bya M23 irasa mwimwe, kaga hoteli kakarimo inama nayo ikarasaho, irongera agaruka. Urumva ko ni bombe enye, iya gatatu bayirashe hafi y'urugo rw'umuturage, kuko naho ngo hari abasirikare benshi ba M23, kuko ibitanga amakuru. Aha rero M23 yagiye yahangikishije mbese hangiritse ibintu byinshi, harimo imbunda, harimo amafuso n'ibitwara abasirikare, harimo imiti, harimo imodoka za gisirikare zirwana zimwe z'ibifaru, harimo abasirikare benshi baba special bazi kurwana, bari bamaze iminsi bamaze gutozwa kurwana aho rukomeye, bari muri iki kigo Gaceri yararimo. Rero ahangaha yashaka kwica deja General Gaceri, yarangiza ikica bari mu nama bose kuri hoteli bose ikabica, yarangiza igasubirayo. Ariko ikigo cyo yacyangije pe, yakirimbaguye. Ni ukuvuga ngo abasirikare babwiye Afande tubonye drone, Afande tubonye drone, avuga ati mwebwe ikintu mukora ntimwongeye ko ibintu bya mukora urugendo, nimuhite mukusha. Abari aho bandi bacunze hafi mu birindiro aho nabo bahise, urumva ngo hari abagiye mu ndaki. Ikigo bari kinini, ikigo ntabwo bose yabagezeho, ariko bisa nkaho ahantu yarari wagira ngo drone yayimaze kuhabona. Ariko umva ikigo bari kinini cyane, kirimo abasirikare benshi. Aha rero bava ko ngo hari amasaha yo gupanga ukuntu imitekano n'ijoro iribuze kurindwa, bari gupanga. Afande ni afande. Aha niho rero drone yaje gukora iki gikorwa cyo kwica M23. Ntabwo drone ibije gukina, ibije kwica abarwanyi ba M23. Mujye mubyumva, ni ukuvuga ngo ihaguruka, ntabwo drone ushobora kwihagurusa gusa ize gusa itaje kwica, kuko icyo yayiguriye ni ukugabanya no gutesha umutwe n'isereri muri M23. Aha rero M23 muri Mushaki yahuye n'ibisasu byinshi kandi biyisuka hejuru. Muri Nyiragongo naho nuko byagenze. Aya makuru naguhe 5 kwa 5, havuga ati none kuba bimeze, bagiye bumva yandi ngo ni mu baturage, ni mu isoko, ni hehe birumvikana, ariko akenshi yatagetinze yikubise ku birindiro bya M23 biri muri Mushaki bikomeye cyane. Niho iyi ndege drone yasekuye cyane abarwanyi hafi 400 bashobora kuba bahasize ubuzima. Ba M23
nimba ugeze aho bwa mbere nta kindi wakora, subscribe, like, share, bye bye.